Ipapayro namin at tara ni warong ganun na danak na marunumusulin na tua-tua marlas ni Roha. Ano-ano ito magtaraga. Pinaglusong ipada. Ano? Iba na mo. Din namin nung naibang ko, Panginoon namin ng mga kaya sa mga mga doon namin karamang-mulero. Gabi, kaya pa Diyo, kundang kulang muli. Gabi. Mauli ang karaman din namin nung namin ko, kundang kulang muli. Iba sa tikyong, depan namin, bakit natuto namin yun? Lasrohan namin, ipasluak kami ng panatutuan, Rosa at Tano Pasarahani, mamering 5 kinatutuan, di ba sa 5 magpande namin. Sumod na soldo siya kami, bayan majungod ng liya-liya sa mga init. Ano may dito mo? Anong may dito? Sekali ang masaboy sa ano? Kasi na po ang Iya, ipahisa na yan. Ipahisa mo na natin. Wala ka sa muna. Lepas. Ano pinalaman mo ng pekuna? Ano pinasata mo? Huwag na kuliya ka pito. Ano pinasata mo? Ano pinasata mo? Tingis ito sa mga masata mo. Ima, pakyan ni Nadugo na ngayon, mga namin, tuburo na. Asa huwirin kami ito, Panginoon ni Puro ni Natutuong, nung lipat ke, pakyan ni Natutuong namin. Bahay naman, naburju, bandang na, dahil lang naburju magnamin.
kami akan nama Bunda Guru asa si toro di konara si toro nang dirating na luhun ng bulong na oras na ka na maghamarang di songsumuni oras ng guru na luhain pe asa masisihuka kayo magsabihan asa roa ka kaya ni guru na marong-marong maniyong kulong.
Tapi nauli tapi naningkan sopa siang, siup siang pamurong namin. Kami pe hula-hula na tahamat tong pasok-pasok namin na sila. Pukulong namin, mahiti na mga pelontangan namin ito sa maju na sila. Asa, tangyang namin magkamatari batang iyak ka, radya ni mamulunon. Gabi anak na siya, ang ketika naman itumpang na jinalahan na sila dako na niluluan. Asa, horas niya sa mga gabi ng niluluan niya sila. Asa sinur ng pinana. Paano ba jawaban? Bordang pohon-pohon ini. Di naman si pasahatan sopan doon pohon-pohon na sukok isang ina. Alay macayas roh. Takpigay na si Rukas tapor di morana takpigay na ulibasa na maulibulong so na doon gagal umur na torok na panarapos na takpirohan. Jadi alani asa tatahui to buwan lekyo siya na doon marhitin na mga pasipasibanang mga dasodasibanang asa na Pangilo, hodang na hatas umisi ka rin. Ibarat iyon ang pagkoperahan namin. Mga utawin namin po na Diyo siyan na dua-dua namin yun, marhili tortor namin. Kumain pinanadudua, tinawag ito, at Diyo ginato panguhatan. Kadamang mga si Diyo, as palubo mga tuwas namin.
Tuan. Sonang sudi nomor haposan sudi bata amat tain. Ramolo masak bena sidak orang nasabang namanya. Roho otomi perbadia sebengot mantu halibe kasamar horong be tuangan namaralion satu. Warnia madot anak doton di porbadia. Pinuji madebata amani Tuhata Yesus Kristus ama para sirwasi tutu. Jala debata di pangapul na sumurung. Tawanari sa rodi saliling nililingna. Hamu akadongan na hinaholongan di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Diobason hobar di hasomalan ni adat ta ditikioma ditangiakon jala di pasahat ulos saput lohot si jagaron sian hamu namar keluarga asa anggia tiga bedalan ni pasu-pasu tu hamu sudena na tinadikon ni na tua-tuaon martang yang mahita ale debata ama panompas aluhuna na adong hodobona dohot tujuan ningono ni ganut jolma jala di bagasan tanganmu do hanguluan nang hamatean nunga di joho dongan nami nurmala buru raja gugukon mulak tua depanmu upangi do hami tuho jak kema ibana di bagasmu namanok tongi jala lehon ma di ibana hanguluan nagok marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangiyom berita nauli Yesus Kristus manuton nabadia Yohanes. Unang mabosa rohamuna korsea mahamu di debata jala korsea mahamu diau rap hamu dohot au songonima berita nauli sian Tuhata Yesus Kristus. Sonari tatangnya kema ulos saput. Martang yang mahita. Ale debatasi pangapul na sumurung. Pasu-pasu ma ulos saputon. Ulos paborhos ma. I ditiki sorang ibana. Jala ulos panaput mai ditiki moding ibana. Sagai betadda ni holong mumai. Maborhos dohot manapin ibana. Dihamuluan na sa leleng nileleng na marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Sonari tatangnya koma si jagaron. Martang yang mahita.
Ale debata silehon hatuaon dohot las ni roha. Marhite si jagaronon huhilala hamido hinabalga ni basam. Basa-basam. Tudongan nami nong modingon. Hupangido hami tuho. Pasu-pasu masih jagaronon. Asa gebetada ni hina suk-suk ni pasu-pasum. Dipinopar ni dongan namion. Asa anggiat sinur pinahan nasida. Gabe na niula. Marbisuk akka anak. Laos marroha akka buru nasida. Nunga martua jala jagar ibana. Say jagaran ma akka pinoparna. Say satahi saholuan manasida. Gukdame dohot las ni roha. Na papatarhon hamuliamu di sadok tanoon. Marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Amin. Di bagasan guarniama dohot anak doton di porbadia. Amin. Hidup kami di Hamuna, hula-hula nami, Raja Guguk Mang Togari Tonang, Raja Nami, Raja Bulun, Asa-pasat Tamuma, Obar di adat habata kotai, ima tubur munaon inong namion. Songonima ele-hele panghiduan nami sian bona hasuhuton, mauliate. Rodo kami tu ima marhite-hite nang jumolo dialat tuhatta nabur namion tatonga-tongata ngulin tatonga-tonga muna. Ima hulong namin na margelengi. Dupi kami. Kami majulog boto. Mga sungudi pa dalan namin na budari. Alay-ala hulong doon ka namin. Diha muna. Manang pudi habi gelengi kon topoto do. Jadi, tonari pa sa ton namin ma ulos ni naboro namin. Ulos parpudi. Ade. Jadi, sungudi manang di salam na bro. Jongjuk kami sunak ka para mamu get ini ibotom ade mulai ibotom asa tali na nongyala tuhatta jadi las maruam di harun nami do aka paramon do songoni do aka inong na posoma te songoni do aka mainmu do kami mulai parujung ngulumon kunel na rohat olo do mulai berik patuwon pilih kasih do kahula-hulon molo inong nami mate sono turo naro ina ipasado kudo na baro salam diro on diro ilok ilok di kami hamu rodo sudis lihat na itu mati tetamiang tak sude kaula-hula kemudian ni naporuon jumpa ma akan pinaksit tamu terus naribu ma pinopar ni naporuon on haten tua ma dohonon
hamu sudah pinopar na tuan sa pinatutup kujur ma ito pinitabian dudia bihamu mengalahkan saluhut pinopar minaborkon disima hamu dapat persaudia alata asa takulan di sebagai ma di dalam di pangiringan oras doamu aka bahapuni aka pinopar minaborkon molo masih pairing-iringan ako makapinopar mo oras-oras na potasyo mo jala din bersikap kasigat magparohakon ahang titing di Turkiyo berhula-hula jadi tung jepepe hataki inang lasmaroham na Muna saluhutna ula-ula nami Raja Buku Marang Togadona suasana itulah nami Raja Sidika Marang Sirigradona suasana itu merupakan nami Raja Tata Akatulang Opung Ngaliat igulang dari pasar rohan nami Imanau pasangan kamu ulus pakudi ulus sabut pinong namio dengan iboto menon jalan tutong di pasar kamu ke pasu-pasuan dengan Tuhani pempanan di pinong namio angkiat matutu amang boru tulang buah kamu atau tong di tami yang pernah mengulu di nami akab para mo angkiat tujulanon sagabi dari nami bukan ada jalan dapur tujuan mencap kebadan nami mencap konato dinami di pasu-pasuan nabi nasa mulai Tuhani Raja nami Raja Bulung molotupe orang kata mulade nabui tak pasangan kami Tuhan muna salut na bulan nami Raja nami dang nama urisan amuna Raja nami dang nama tutu menadur tujuh menalote sudah hata nauli hata nadenggan na penasa muna Tuhami peparang yang namion sayo nang mamuba sayo nang mamose asa harbang madalat tuhuta balatuk madalat tujawu sudah hata nauli hata nadenggan na penasa muna Tuhami peparang muna apun nai mai hot martoani jabu mau lihat ma dia muna salutna ula-ula nami do tulang nami kursi pulan nur Raja nami kita pataru inong namion tingana parsatok kinani songoti pangiduan nami natuari Raja nami pada kokon nami dohamuna bubagas nami songoni ma buah-buah nami tuhamuna salutna ula-ula nami do tulang nami mau lihat Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena hari ini kami boleh menikmati kebaikan-Mu lewat kesehatan, perlindungan, dan bimbingan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah membimbing, memberkati kami untuk kami melaksanakan acara adat di rumah ini sebagai tanda persaudaraan bagi kami antara yang berkeluarga. Bapak, sebentar lagi juga kami akan memulai acara adat kami di halaman. Kami senantiasa mohon kekuatan dari-Mu, berkat-Mu, dan bimbingan-Mu agar semua yang kami lakukan nanti sungguh berguna bagi kami sebagai tanda persaudaraan bagi kami dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa dan harapan kami ya Bapa, yang kami sampaikan ke hadirat-Mu melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dibagasan guarniama dot anak dot on di Purbadia. Amin. Asa may dalang godang na partusi.
Ede. Dinamo permusim namin malilitan nomor 776. Nunga marnatapak berhabdison. Jala nunga di pasahat tamu hajud namarisihon harbebir dibatiar dohot ringgit situ suara. Nama lu kumahan amang suhun nami Jabi amang. di dokna tua-tua asa dia mah balik gapudi tu kota si markala-kala dia mah buah-buah nauli takas masuhut nami mar buah-buah. Kami majal horas di hamuna pangulan hurian nami. Takas madutu di suku-suku munai alusan nami. Amang pangulan hurian nami. Molo buah-buah nami di hamuna pangulan hurian nami. Molo ulau tadi tikyon pangulan nami. Ulau saur matua ma pangulan hurian nami. Maulate mah gabe majalah horas. Ulaun sarumatua dinang maralamat kita. Jabi matutu. Umaliang ko gunya lamanon lau mabuat tuani ulaw ta. Ipasahat tamu ulaw na to hami pangulan huria. Atong margitima lekamutik ti hami asa taw lahon ulaw non jumulo kita maritim. Marilitan nomor 776. O Tuhan di bata asiroham lehon tunaposong golu nasunod. Unang sa ingot bis sudido sa nai polong ni rohami handuaon. Tapasunang Maruhata, Martangyang Mahita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kembali kami mengucap syukur dan memuji Engkau karena semua kebaikan-Mu boleh kami rasakan di dalam hidup kami. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai acara adat Batak ini. Kami mohon perlindungan-Mu, berkat-Mu dan bimbingan-Mu agar semua yang kami lakukan hari ini menjadi tanda cinta kasih dan persaudaraan di sesama kami. Juga kami persembahkan sebagai persembahan demi kemuliaan nama-Mu. Inilah doa dan harapan kami ya Bapa, yang kami sampaikan ke hadirat-Mu melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dibagakan Tuhan Yama, doa anak Rukun di Korbadia. Amin. Asa ubato kami mangido musik na lahon sa tortoron namin. Bayan majo roh negos-negos simi.
maja mo amang parmusin namin. Nung nga marsaringar hutahon nga amin suara ni uning ang muna. Nuang pe asa manotor kami alay jumulo mapasata mo alo namin. Alaw ilalahami do balikan nila bata markite holong na padongan kita di bagasan ulaw non. Atong pasahat maju alo namin tuamat ta martua di bata. Gapi amang. Mau dati maamang parmusin nami nung di pasata mo alo nami tuamat ta martua di bata. Atong alo damang majo tusahalan niyo punta na parjuloy na mamukka uning-uning anon si utonon ni hita akan upudi. Gapi amang gapi. Gabi majalah oras nung dibek kamu alo nami tusahalan niyo punta na parjuloy. Atong bayan majamang alo nami tuamat karaja inatta soripada naliat na lolo na marholeng roha di bagasan ulaw. Gapi amang gapi. Gabi majalah oras nung nasagun di pasata mo nasa Panginoon namin. Asa marmula do nadinggan. Dalam marmula do nasa na adong pangisinilya kortibyon. Bayan majo godang muda-muda. Asa masuk kami tuamat martua de bata. Do tu sahala ni uput na berjuloy. Do ta ka mataraja inatas daripada naliat na dulu. Baik majo godang sopa. Asa mga liat kami di Pogo ni Alaman. Uhud pasahaton harboy perir makorasi ulaw non siya ulun ni Huriay. Bayan majo godang mga liat.
Jadi dia muna benang suhutok. Gabi amang. Molo betong songonin na buhay tarpato pahami. Dalan namin sa tonga-tonga ni Hure, mamuhay ulaw no. Dinahurang lobi, marpamuati mga suhuton. Asa matinagi marbinege ma amat talibata di saluhut na nasa pangidwata. Iya matutu. Pitta-pitta tamay. Ulaw ta di managoton, pasatan nasa pangidwata. Doon buti hamisan mo na suhuton.